Budi se istok i zapad, sever i jug, Amerika i Engleska, bit će zemlja proleterska. Sever i jug, Amerika i Engleska, bit će zemlja proleterska. Sa koga se boriš? Sa komunistite! Kakvi komunisti? Komunisti, kapitalisti, renegati, predavnici, kontrarevolucioneri, bandi protiv komunizma. Smiri se! Nema komunizam, nema komunisti. Ja sam komunista, doktore. Komunizma ti povidilo celio svet. Sveto ti spasan. Otrulite kapitalisti i prokletite komunisti koji ne cicat krštara rabotnicite i narod. Smiri se, ne znaš što zboruvaš. Ja znam što zboruvam. Ti ne znaš što da misliš. Ja sam lud, ali ne su nenormalni kako tebe. Ti i cijeli svet ste nenormalni što ovaj svet stanal kapitalizam. Ti si ovde da se lekuvaš. Paranoja, šizofrenija, a ti site komunisti, kapitalisti, ste predavnici. Vi ste nenormalni, treba da se lečite od nenormalnost. Kako to može od minus i minus da se dobiva minus koga se dobiva plus? Revolucijata je negacija na privatната собственост i обществена собственост. А ти и комунистите, предавници на револуцијата, да правите од револуцијата од приватна во обществена собственост и од обществена во приватна, за да станете капиталисти. Како е таа болест, докторе? Ненормалност. Вие и сите комунисти треба да се речете ненормалност. Јас сум луд. Лудите ќе го спасат овој свет од ренегати, банди, контрреволуционери и избавници. Напред, Јури! Буди се исток и запад, север и југ, Америка и Енглеска, бит ќе земја проleterска. Вие сте ненормални. Немам повеќе да зборува.